bio u stvari srebrni jubilej festa. Ali nije došao praznih ruku. Došao je sa jednom vrlo zanimljivom knjigom koju će predstaviti možda najbolje on sam. Bojane, dobroveče, da malo popričamo šta to u stvari imaš ispred sebe. Pa, u pitanju je knjiga pod nazivom Severno od Hollywooda. To je knjiga koja donosi 25 intervjua sa najpoznatijim kanadskim filmskim autorima i vodećim ličnostima i predstavnicima kanadske kinematografije. Bilo da je u pitanju Kanadska kinoteka, Kanadski filmski institut, Kanadska akademija za film i televiziju, na čim čelu se nalazi naša gore list, gospođa Marija Topalović. Ja sam u Kanadu došao septembra 1995. godine i kad sam tamo stigao nastojao sam da ne gubim vrijeme i u tih proteklih sada skoro 17 mjeseci uspio sam da uspostavim kontakte sa najznačajnijim ličnostima u kanadskoj kinematografiji i tako neko od tih intervjua sam i objavio, jedan od njih i u Politici, u beogradskom magazinu Satelit TV video, onda u Novosadskom dnevniku i kako to obično biva, došla mi ideja da sve to nekako sintetizujem i stavim u jednu knjigu. I tako je nastala ova knjiga. Inače, Kanada je za mene predstavlja jedan pravi izazov. Za mene, ja sam, mogu da kažem da sam fizički znatiželjnik i hronični zanesenjak. Sada, osim što si znatiželjnik i zanesenjak, što je činjenica, ti si autor mnogih knjiga o filmu. Možemo li onako kratko da se podsjetimo koji su to sve naslovi? Pa ovako, još iz onog nekadašnjeg perioda u Sarajevu sam objavio knjigu, u stvari jedan sam od koautora knjige Plakat bosansko-hercegovačkog filma, to je bilo 1988. godine. Zanimljivo postoji neke podudarnosti između svih ovih knjiga. Na primjer, ta knjiga je objavljena povodom 40-godišnjice postojanja bosansko-hercegovačke kinematografije. Bila je predstavljena između ostalog i na Pulskom festivalu. Evo, ova knjiga je objavljena u okviru Srebrnog jubileja festa, a druga knjiga, Oskar je kriv za sve, odnosno Mala prodavnica snova, ona je objavljena neposredno pred moj odlazak u Kanadu na Međunarodnom filmskom festivalu u Paliću. To je bilo u julu 1995. godine i ona je u stvari objavljena u okviru proslave 100-godišnjice postojanja pokretnih slika u svijetu. Sad možemo li, evo ovako da pokažemo knjigu našim gledalcima, Severno od Hollywooda, gde oni mogu nabaviti ovdje u Beogradu? Pa, izdavači ove knjige su renomirana izdavačka kuća Stubovi kulture i Jugoslavenska kinoteka i ja se nadam da će već od ponedeljka da će se knjiga pojaviti u knjižarama u Beogradu i širom Srbije. Hvala Bojanu Bosičiću, Bosičiću. Mi mu želimo uspješan boravak u Kanadi i želimo da svaki put kada dođe ovdje do nas donese po jednu zanimljivu filmsku knjigu. Nema